Dragi prijatelji, evo nas ponovo petkom 9. Danas je petak, 24. februara 2012. godine. Proteklih 7 dana obilježilo je nekoliko događaja na političkoj javnoj sceni u Bosni i Hercegovini. U prvom redu održana je premijera filma Anđeline Jolie U zemlji krvi i meda, koji je izazvao pažnju ne samo bosansko-hercegovačke, nego čitave svjetske javnosti zbog poruke koju taj film zapravo odašilje javnosti, a poruka je zapravo da su se u Bosni i Hercegovini desili strašni zločini nad civilima, nad djecom, nad ženama, formirani su logori i tako dalje. Tako da je ta suštinska poruka filma veoma jaka i izazvala je buru naročito kod građana Republike Srbije koji su se očigledno našli u toj poruci filma. Što se tiče BiH građana, smatraju da je poruka ovog filma izuzetno pozitivna i oslikava jednu realnost o događajima koji su desili u Bosni i Hercegovini. Ono što je moglo se zapaziti to je da svi koji su gledali film nakon izlaska iz kinosala šutili su. Znači, prebirali su i bacali su svoja sjećanja unazad nekoliko godina, neki iz različitih razloga. Neki su se sjećali kroz šta su sve prošli, neki su se sjećali da li su možda dovoljno učinili u odbrani države Bosne i Hercegovine, neki su eventualno pronašli se u tom filmu. Stoga ja preporučujem svakom da pogleda taj film i da zapravo izvuče pouku iz poruke tog filma. Druga stvar o kojoj želim danas da nešto kažem jeste zapravo podnio sam jednu inicijativu premijeru Zeničko-Dobojskog kantona. A ta inicijativa je zapravo da se zaštite oni koji su obespravljani u ovom kritičnom periodu svjetske ekonomske krize koja je zahvatila Bosnu i Hercegovinu. A radi se zapravo o tome da ogroman broj radnika je neprijavljen i maltretiran od strane poslodavaca, kako poslodavaca, tako, nažalost, i vlasti Bosne i Hercegovine, ako tako je mogu nazvati. A o čemu se zapravo radi? Naime, kada poslodavac izrazi potrebu za određenom kvalifikacionom strukturom radne snage, on tu potrebu šalje zavodima za zapošljavanje u općinama koji daju, znači, prijedlog određenog broja radnika koliko je to traženo zahtjev od poslodavca. I naravno, poslodavac nakon obavljenog razgovora potpisuje ugovore o radu sa tim predloženim radnicima i odabranim. Nakon toga, na osnovu toga ugovora, Biro za zapošljavanje skida sa evidencije takve zaposlenike koji su bili na birovu i naravno sve je to u redu dok se ne dese problemi, a problemi se javljaju u sljedećim. Nakon probnog rada od 3 mjeseca ili koliko već je definisano u ugovoru o radu, oni koji poslodavac ne želi dalje da zadrži na tim poslovima, oni pokušavaju da se vrate na biro za zapošljavanje, međutim, kada dođu, oni su već skinuti sa biroa, jer treba da donesu potvrdu od poslodavca da su dana toga i toga otpušteni. Međutim, problem nastaje kada poslodavac odbija da da potvrdu iz razloga što oni ta 3 mjeseca nisu uopće bili prijavljeni. I naravno, svu štetu snose oni koji se kreću od biroa za zapošljavanje do poslodavca. Znači, bez razloga su maltretirani i krše se njihova ljudska prava. Stoga sam podnio inicijativu premijeru Zeničko-Dobojskog kantona da se ovo pitanje riješi podhitno, jer se ne radi o malom broju ljudi koji su žrtve te administrativne barijere i premijer je prihvatio da na tu temu razgovaramo zajedno, znači ja kao podnosilac inicijative, nadležni ministar i premijer, kao i direktor
kantonalnog zavoda za zapošljavanje. Prema tome očekivati da ćemo ovo pitanje u narednom periodu riješiti. Ja sam predložio da se ne skida sa evidencije za zapošljavanje nezaposleni radnik po osnovu potpisanog ugovora sa poslodavcem, nego po osnovu obrasca M4, koji je najmjerodavniji dokaz da je određen radnik bio prijavljen. Osim toga, evo, pozivam sve one koji znaju za slučajeve rada na crno i neprijavljenog većeg broja radnika da putem Facebooka, e-maila ili anonimnog pisma pošalju meni informacije i ja sam spreman da se zajedno s njima borimo protiv ove pošasti koja je zahvatila bosansko-hercegovačko društvo. Naravno, to je rezultat ukupne krize koja je u Bosni i Hercegovini. Također je i dalje aktuelno pitanje rada na crno, odnosno veoma velikog broja ljudi koji rade kod poslodavca, a nisu prijavljeni. Očigledno je da sama inspekcija ne može riješiti ovaj problem iz razloga što određeni poslodavci čak prave i tajne izlaze iz fabrika da bi i imaju plan evakuacije u slučaju dolaska inspekcije. Prema tome, to je jedan uhodan sistem i veoma teško se boriti samo inspekciji protiv ove negativne pojave u bosansko-hercegovačkom društvu. Ali, naravno, nije očekivati ni od onih koji rade, jer zarađuju koru hljeba, što bi rekli, nije očekivati da oni prijavljuju svoje poslodavce, jer, naravno, u slučaju bilo kakve saznanja od strane poslodavca, oni bi u tom slučaju dobili otkaz i ostali i bez tim malih primanja. Stoga, evo, ja pozivam na jednu širu akciju bosansko-hercegovačkog društva da se suprotstavimo radu na crno, da zaštitimo tu radničku klasu koja ima i onako mala primanja. Prema tome, želim da svi zajedno učinimo jedan dodatni napor da se te stvari urede u Bosni i Hercegovini. Proteklu sedmicu održana je sjednica Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i to jednodnevno zasjedanje obilježeno je zapravo raspravom o dva veoma važna zakona. To je zakon o ukidanju tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine. Nakon cjelodnevne rasprave o tim tačkama dnevnog reda dalo se zaključiti nekoliko stvari. Prvo, da predlagači toga zakona, to su zastupnici iz Republike Srpske, su to uradili po nalogu njihovog političkog šefa Milorada Dodika i to je zapravo jedan pokušaj da se dodatno destabilizira država Bosna i Hercegovina i da se zapravo Bosna i Hercegovina pokaže kao nemogućom misijom u nekoj daljnjoj fazi. Druga stvar, da se obezvrijede, odnosno prekinu istrage o ratnim zločinima na prostoru Bosne i Hercegovine, jer, kako kažu zastupnici iz Republike Srpske, 90% osuđenih lica za ratne zločine su Srbi, što je svakako bilo i za očekivati obzirom na količinu ratnog zločina, ako tako mogu reći, koji je počinjen u Bosni i Hercegovini i prema svjetskim izvještajima relevantnih faktora, 92% zločina, svih zločina u Bosni i Hercegovini učinila je vojska i policija Republike Srpske. Naravno, uz pomoć JNA. Stoga ne čudi ovoliki procenat osuđenih lica iz reda srpskog naroda. Naravno da se otvaraju pitanja dobrovoljački, otvaraju se pitanja raznih drugih eventualnih ratnih aferima, ako i tako mogu nazvati, i pokušava se stavljati u istu ravan incident i ratni zločin. O čemu se zapravo radi? U toj raspravi su spominjani navodni ratni zločini u Tešu. Evo, mi smo svjedoci da se vodi postupak za navodni ratni zločin koji je počinio naš policajac, sugrađanin Krkalić Atif, time što je ošamario lice srpske nacionalnosti kao civila.
evo u sudskoj praksi nije poznat slučaj da je neko odgovarao za ratni zločin samo time što je ošamario nekoga drugog. Jer šamar po prirodi, samoj prirodi ne može se okarakterizirati kao djelo ratnog zločina. Naravno da ukoliko se to desilo, međutim, očigledno je prema izjavama svjedoka i svih onih koji poznaju taj događaj o kome se govori, zbog koga se sudi gospodinu Krkaliću, znaju da zapravo taj događaj uopće nije desio, jer kako stvari stoje, čini mi se da ćemo mi Bošnjaci odgovarati i za krive poglede prema drugima, dok s druge strane još hiljade ratnih zločinaca ne samo šetaju slobodno Bosnom i Hercegovinom, nego su i zaposlenici u državnim institucijama, javnim preduzećima itd. Prema tome, ovdje je u pitanju pokušaj stavljanja u istu ravan žrtve i agresora, odnosno ratnog zločinca i žrtve. Stavljanja u istu ravan iz razloga da se odnos prema ratu u Bosni i Hercegovini, naročito u svjetskoj javnosti, izmijeni u smislu da u Bosni i Hercegovini nije bila agresija na Bosnu i Hercegovinu, na jednu legalnu državu, nego da je bio građanski rat u kome su svi činili ratne zločine, u kome su bili sukobi plemena, kako to često ovi iz Evrope želi da predstave. Prema tome, mi se svi moramo oduprijeti i insistirati na utvrđivanju istine o događajima u Bosni i Hercegovini. I naravno, i film Anđeline Jolie je prilog tome da se pokaže jedna realna slika i istina o tome šta se sve događalo u Bosni i Hercegovini. Zbog toga, evo, pozivam ne samo građane opštine Tešanj, nego čitave Bosne i Hercegovine, da daju svoj doprinos da se zapravo svi događaji u Bosni i Hercegovini u proteklom ratu rasvijetli i da se jedan put stavi tačka, jer činjenica je da zarad nacionalnih interesa bilo čijih nije mogao niko da čini ratne zločine. Prema tome, ratni zločinci imaju svoje ime i prezime, imaju djela, imaju dokaze i tako dalje i neka se svakome sudi ko je eventualno počinio ratni zločin. Pogotovo stavljati Tešanj u takav jedan negativan kontekst, Tešanj koji je prihvatio sve protjerane Bošnjake i u prvom redu iz Doboja, zatim iz Teslića, pa dijelom iz Maglaja i tako dalje. Tešanj koji je preživio avionska bombardiranja, Tešanj koji je imao strahovito veliki broj civilnih žrtava rata zbog granatiranja, čak ljudi koji su proizvodili hranu na poljoprivrednim dobrima su stradali zbog toga samo zato što su bili Bošnjaci ili što su bili na ovoj strani, na strani Bosne i Hercegovine, na strani demokratskog svijeta. Zbog toga govoriti o ratnim zločinima u Tešnju je zaista vrijeđanje pameti i inteligencije svakog slobodnog građanina koji je živio i preživio sve te događaje 1992. do 1995. godine. Pogotovo šta se sve događalo u Grabskoj, šta se sve događalo u Disku kod Perče, šta se sve događalo u inim logorima koji su organizirani u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, čija su to tijela u masovnoj grobnici Bebe na prostorima Teslića i tako dalje i tako dalje. Znači, o tim stvarima će sigurno biti govora u narednom periodu i mi insistiramo i trebamo svi da insistiramo da se utvrde činjenice i utvrdi istina o svim događajima koji su vezani i za Tešanj. Ja se nadam da ćemo mi promjenom svog odnosa prema svim ovim događajima, promjenom svog odnosa prema državi Bosne i Hercegovine, promjenom svog odnosa prema drugim ljudima, zapravo mi želimo da promijenimo odnose u bosansko-hercegovačkom društvu. Zbog toga mijenjamo se da bi promijenili svijet. Želim vam svako dobro do sljedećeg petka.